Info Podcast. Poštovani slušalci Info Podcasta, veliki pozdrav za sve vas koji nas redovno slušate sa moje strane. Srbija je dobila novog izvestioca Evropskog parlamenta. Novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju je hrvatski evroposlanik Tonino Picula. Na ovoj funkciji on je nasledio Vladimira Bilčika iz Slovačke i iz redova Evropske narodne partije koja je prethodnih 10 godina držala tu poziciju. A pre Bilčika na toj poziciji je bio David McAllister. Postoji opravdano najblaže rečeno verovanje da dobro poznati stavovi prema našoj zemlji ovog evroposlanika mogu opterećivati, opet kažem najblaže rečeno, mogu opterećivati njegovu objektivnost u radu. Šta to izvestilac Evropskog parlamenta radi? Njegova glavna uloga izvestioca jeste pisanje godišnjeg izveštaja koji se usvaja na jednoj od sednica Evropskog parlamenta. Hajde u nekoliko minuta da rasvetlimo ko je Tonino Picula. Kako se navodi, diplomirao je sociologiju, najpoznatiji je kao ministar spoljnih poslova u vladi Ivice Račana, bio je član Hrvatskog sabora, gradonačelnik Velike Gorice, a od 2013. godine je evropski poslanik. Član je Socijaldemokratske partije Hrvatske. Iako je po svojim uverenjima i stavovima levičar, ako uzmemo njegove izjave, mogao bi da se takmiči, sa svim desničarima u Hrvatskoj po svojim izjavama i po svemu onome što je izgovorio i prema Srbiji kao državi i prema srpskom narodu. Ono što posebno ističe poslednjih decenija jeste da je učesnik rata. I to baš onog rata u kojem su Hrvati sproveli najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata u genocidnoj akciji Oluja, kada je proterano 250.000 Srba. Nesporna činjenica jeste da su sve izjave i sva zalaganja Picule bile usmerene protiv Srbije. Mnogi njegov kompletan angažman podvode pod otvoreni antagonizam prema Srbima. U prethodnom mandatu bio je zadužen ispred Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Hajde da se podsjetimo nekih od njegovih izjava. Najpre bio je najoštriji u kritici i nerazumnoj osudi prilikom potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Pa je tako ušao čak i u verbalnu polemiku sa Dritanom Abazovićem. Za Piculu je potpisivanje bilo stvaranje tenzija, dok je za gotovo sve drugi to bila odluka koja je eliminisala tenzije. Takođe, na pomen o mogućnosti sporazuma Srbije i Crne Gore o dvojnom državljanstvu, prvi je napao jednu takvu mogućnost. Nikako svih ovih godina nije uspevao da se izleči od halucinacija, pa je tako u svojoj toj imaginarnoj stvarnosti stvarao predstavu o srpskom uticaju i direktnom mešanju Srba u izborne procese, pa tako i u Crnoj Gori, pa je takav slučaj bio i sa ovim minulim izborima u Podgorici. One koji su došli posle Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista na vlast ocenjivao je kao one koji uporno žele da Crnu Goru približe onima koji ciljano destabilizuju region Zapadnog Balkana u vreme Putinove agresije u Ukrajini. Tu svoju oštru retoriku je držao, ajde da kažemo, na nivou sve vreme. Nakon događaja u Banjskoj bio je među poslanicima koji su tražili da se Srbija bezuslovno osudi, da se protiv nje uvedu sankcije i obustave svi infrastrukturni projekti. Uporno je za govornicom Evropskog parlamenta i po briselskim
ovim hodnicima tražio da Srbija snosi posljedice zbog neuvođenja sankcija Ruskoj federaciji. Smatra Picula da je Srbija dužna da prizna takozvano Kosovo i da tek nakon priznanja i uvođenja sankcije Ruskoj federaciji, ali kako dodaje i brojnih drugih uslova, mogući ulazak Srbije u Evropsku uniju. Na samom početku sam mogao reći, ali iskoristit ću sada priliku da to kažem, a to je reakcija države Srbije na imenovanje Picule od strane Evropskog parlamenta. Državna reakcija je bila kratka, ali jasna. Razumeli smo poruku koja nam je poslata. Njegova već prva izjava posle imenovanja, koja je glasila da nije potrebno Srbija da samo prizna takozvano Kosovo i odrekne se dela svoje teritorije, već da tu postoje, kako kaže, i brojni drugi specifični uslovi, jeste vid provokacije. Dakle, kada sve ovo uzmemo u obzir, neupitno je da će u daljem njegovom radu biti sličnih provokacija, nedostataka objektivnosti i opterećenosti stavovima koji su dominantni u njegovoj matičnoj državi prema državi Srbiji i prema srpskom narodu. Postavljaju se brojna pitanja. Jedno od tih pitanja jeste kome je u interesu da podrška Evropskoj uniji u Srbiji bude na još nižem procentu posle ovog imenovanja. Ili još važnije, koliku će snagu imati njegovi izveštaji koje on bude pisao i koji se budu nalazili na dnevnom redu budućih sednica Evropskog parlamenta. To sve treba posmatrati po meni kao u svetlu, kao ambiciju da izvestilac može u budućnosti biti vrlo koristan. U onom momentu kada bude postojala želja, žargonski rečeno, u prevaspitavanju i daljem kritikovanju Beograda. No međutim, to smo bili svedoci da slušamo i posmatramo i prethodnih godina. Šta nas sve očekuje od novog izvestioca i koje ćemo sve izjave od njega čuti i kao što smo videli, on sa svojom retorikom će nastaviti i u budućnosti. Mi naš put, kao što čujemo i od državnog rukovodstva, vrlo dobro znamo i na tom putu ćemo i istrajati u budućnosti, tako da pred nama će naravno biti uvek i brojnih izveštaja i brojnih rezolucija, kao što je bilo i u prethodnom periodu, i to nam sve ostaje u budućnosti da sagledamo. Ukratko smo pokušali da vama predstavimo ko je novi izvestilac Evropskog parlamenta za državu Srbiju i ko će to odlučivati, pod znacima navoda, odlučivati o evropskom putu Srbije. Poštovani slušaoci, to bi bilo to od mene za danas. Do nekog narednog slušanja ja vas pozdravljam. Info podcast.